waki bwa barabara ya Mikindori wetaga Tithine tiganistirwa ri munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na atiete wirani ati murandi yoyo kathilikira mbere ya Disemba mwaka yona Rais no akethira agikinya kwithira kiyururia. Kindiki awete nyathoko ya Kinende gakwa na stimoti iri kwithira igikirwa akinyete Meru nyuma ya maabitha bakena kwithira bagikinya Mara kwaraniria na akari iguru ria waki bondarasi anithira pawete ikareka ndeni ya miaka ilegi utatina bura Rais awire ati kethire kireka na kururwa mbere ya kithurano gya 2027 yani jamwe ya mawirani ya thirikari ya Kenya Kwanza yarakinya baba ingi bonekete kwithira bagiukiriria bioria kathomba ikumania bwikyo tokuria no wetikia thirikari ya Kenya Kwanza ikethire kiingia mawirane ya miradi ya wit na mbere no kuthwania thirikari ya Kenya Kwanza ikethire kiingia mawirane ya miradi ya witi na mbere rikana kwithiro kiaraniria batu kulukira namba yetu SMS ni 23578 na twatiri tukwithia tukithoma gichokyo gya kwobura gyotukinyila methene tu yambe tu 23578 yeje muyagira tukuturanirite utukubwerwari Yara tukuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Siasa kurumirwa kiendionga ya Profesa Kithure Kindiki akimureka wit na mbere bwa barabara ya Mikindori. Julius Bijewe kwira KMPDU bakaranthi kwariria mabataro yo. County Commissioner Tharaka Nithi kuromba kariba Muthambi na Marima kurekana na maandamano. Na CS Murkomeni wete ka Senate akiromba siasa wete thia na mbere siasa chethiri. Kebeka mutegerio Weru TV na guchokiria nkatho chia mwanya no tuba kuona kanyaga kuatana batu kiendeto chieto nbeto awini wa Kengero Antonia Phineas Imana na monanile wetu amathithio tukubwerwari Purity Richard tukiambireria ni ate siasa ichionekete kuata monki ntere che Mikindori kendionga ya munini wa Rais Kithure Kindiki ara ukinyete kwithira kithoya weti na mbere bwa waki bwa barabara ya Mikindori weta kunate weta Gatithine atigania East aria bakionekana kwithira mbaimo wa tambaru na kuinyelia nowe munini wa Rais nyaki ithurano bya 2027. Mwandiki wetu wa Ndeto Neli Kithinji na tuambiririe na riboti. William Ruto 2 term akendeke wenu boriugata eboriugata ate term ngapi? Ate 4 term muko 4 term kunate ni 4 term 4 term 2 term ya Ruto na 2 term ya Kindiki muko 4 term. Wangapi wanasema 4 term 4 term 4 term 4 Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntuko ya Narua na gukari na ndionga ya mwanya gicigo mbunge gya Tigania East aja County ya Meru ni aria kuruguragia murandi jo uthondeki bwa barabara ya kuma Mikindori gweta kunate monka Kathithine akiamukirwo na Nkeroni akari na kinyatongeria mwanya ario gavana wa County ya Meru. Wakati tunatengeneza barabara kubwa, tunatengeneza barabara za masinani. Barabara kama hii Mikindori, Mulango, Kunate, Gatithini 23 kilometers ni barabara ya mashinani. Ni kweli si kweli? Ni barabara ya mashinani, kweli si kweli? Nani alijua? Nani alidhani? Nani alifikiria ya kwamba sisi watu wa chini huku, watu wa Kunati, watu wa Gatithini tungepata lami? Nani angefikiria hivyo jameni? Rais Ruto ni fire si fire. Neba nabakuwa bakuito zalimitolea Meru. Neba nabakuito zalimitolea Meru. Asante Your Excellency. Nasema asanti kwa barabara ya kutoka
kule Mshimogoro, KK Mwethe, Mekindori, Adhwana. Nasema asanti kwa barabara kutoka pale Mulika kwenda Ngaene mpaka Mukodhima. Nasema asanti kwa barabara Mulika. Kuingia. Bora mpeni bwana wetu. Otawethire siasa ni ciumirire ni arakendeke amenererie rutere ruregani na kuga barenda atongeria bare na uguni. Nawe mujumbe wa Tigania East Mporo wa Bore akiuga bakarongamana na thirikari monka gutirio. Mambo ya fitina, wakileta mambo ya fujo, wakileta ati vijana kupiganisha wananchi hapa Meru. Mimi nataka nitoe onyo ya kwamba hii sehemu ile watu ambao tunataka hapa viongozi ni watu wa kutusaidia tupate barabara za lami, tupate stima, tupate maji, tununulie watoto bus. Hiyo ndio viongozi ambao tunataka hapa. Ibana bakwa mutuma na kubwa lui. Mutuma ate kwana. Mutuma ate kubwa. Akoro baraba toera itene kinyani nkandiro mbekura narua. Akoro baraba toera itene beto kaya chibonka baichie manto yagete kiangabana ndirendo bwira mwathani narathari Meru na mutongeria njawe mbethi itasi aratoka matona inkaba ng'ombe yeneria ndirendo butuma nauma torene bwete bokiwa mutuma nae wakura cia ngabana na toruwa thirikari ya Samuel Ruto ni faya ni noma. Sisi katika Meru community tuko na imani na serikali ya William Samuel Ruto kwa sababu ile kazi William Samuel Ruto amefanyia wa Meru kwa jumla tuko nayo kwa akili zetu, lakini wengi hawajui kama imefanyika. Ndipo sema kwamba siasa ya Nairobi hatuitaki, siasa ya mtandao hatuitaki, siasa ya radio hatuitaki. Tunataka siasa ya maendeleo kama hii Kithure Kindiki ameleta katika area hii. Na huyu Mporo, huyu nani? Wakati Ruto ni 2 term, Kindiki ni 4 term, Mporo ni long term. Mporo ni nini? Chapa kazi, Kenya isonge mbele, wewe chapa kazi, wacha wapa yuke hao. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele wa Kithinchi. Tugite na mbere ni ati munene wa Ritingo obisine ya gavana Mutumanu Ndagitari Julius BG wariuwa kaunti ya Meru netete na mbere boya nontote nombeche kwithirikire wa baribari ankulokine etete na mbere na kuwa mandaitari kaunti ya Meru rwa muno wetekaniria bona thirikari ya kaunti bokethira bogekirwa saini na baingirwe buraba kwithira bakienda. Mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Murioki aina Ndeto tariria. Mutongiri wa ndiko bisine bangwana no Dr. Julius Mbijewe augitana kagitaka kaunti Meru konekanya gitabwega gitomini ati utena mbeca ikuri mabaribari no ntupupu ibugutethire kuthania mbeca bwega na cigatumika no kubaterie. Senate yongwane atwire inogire very clear in the whole country abera ki management ya roji twi number 1 Drumewas. So wona Nyeri ya kuthomagiritwe Nakuru, Embu, Tharaka Nithi cieja kuthoma gitu amona Kirinyaga cieja kuona ne ata ubu tuthithagia kenda bomba kuthoma kuma gitu na kenda bomba gutetheka ndene cibitari cietu ile tumwenya service delivery ya super na ya very clear na tumba gutethia antu betu wa Meru na Kenya yonde ithire kiona ikwitha itwetere completely cashless gutio mbeca iri ago baribari na itukwira wananchi betu wa Meru gutio geta ore cibitari mbeca cash ndie ukarea na thimu through mitandao na niye gutuma tumba kwitha tukiumba kuthonia mbeca nyingi na ciumba kureta ndawa nyingi na hospitals cio ndira twina cio kuma level 6 Metuchinga Referral Hospital monka level 2 dispensary ndiguru are uria indi amna bubu eva gitarire mitaratara mwanya ire bakuthithia niketha gutira ati arigitani ndene kaunti Meru bokara bwega. Collective bargaining agreement is a matter of ntukwira gavana ageka kikenda kiumba gusainwa between the union na thirikari ya county. So utoivo watwariria na union na twarikia. Number 2 ile itawa recognition agreement ya union inya ile itigere itumbite kwa recognize komeanke mingi sana.
Narua ntuko ya Jumatano baketha bagisemania na county attorney office ira ira ina legal officers kana mawakili jetu bategere issues ira china mando ira bakwenda ira kwenda guchenjwa then kenda yomba go sign the recognition agreement kenda nya those unions bomba kwetha bakiomba gwita methe ne gwita ku negotiate into biao bakomba kwetha bagita methe ne kwareri especially nyara kwina strike kana manto jange ya jau. Number 3 imanto ya promotion asio baroga Department of Health nilikiti kuandika like chionde, in which case anytime bakomba kwetha banenkora the letters na ito abere na ba very clear on that na o baroga irinde bakomba kwetha bakinenkerwa tumba ko resolve that matter completely. Ona kija kethira kwenda gikundi kimwe kia arigitani gikugate kethwa kigoma mbije thwa kiugate mbere rojo bakarande abo nikenda kwaraniria Kenya Medical Practitioners and Dentists Union area by the strike notice inya ne issue ejera na twareria in a meeting that I chaired twareria na twareria nwate tomorrow on Thursday tariki 26 tukomba kwithira tuli rutero rwa thirikari na union tukiomba kwaraniria donari aria tukinyete aria tukumba we also sitting ground gutwika union yeka president jao government yeka president jao monga tumbe ko ya mineral ground ekomba gutwika hospitali chetu street kwenda kiomba kuona unduma ya madaktari yetu ndani ya Amerika. Muthuri Murioki, World TV, Mutiro Kangangi. County Commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga narombete akari muno nthuki mbithi kuma muthambi na marima kwithira bakilwamia maandamano yetete na mbere thirikari ikimurika mathitayo akiaria na likithiti maandamano yethirite yakiumania na kuthangika kwa kaita kara yani waki wa miradi ya wit na mbere na motungata yangi mwanya akiwa atongeri berigiritwe kwithira bakiaraniria na mwingi ukonia mathina ya tariki 11 ya buratotarire mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi. Kamishna David Gitonga na tongoretie ya akari na nkinya nthuke mbithiba wandia mitheru na nkinya wandi ya muthambi kiriru aria kwariria maandamano mara matwire mbare ino. Mambo ya kufuatilia miradi ambayo inafanyika ya serikali, ni changamoto gani ambazo zinazuia hiyo miradi iendelee? Hiyo mambo yote mingi tunafuatilia. Tulikuwa na jukwaa la wananchi, si mlikuja Kadhwana mwaka jana? Kuna viongozi ambao walichaguliwa, hatuwezi kakua zote tumefanya, na tumesema kwenda mbele tutahakikisha kwamba tuna jukwaa la wananchi. Kuringana na Gitonga karibaba bariritie mantu megie wagibothi na mbere mbari no mono kaunti nini ya Muthambi. Umeongea mambo ya CDF Mudharo na Muembe amupewi vizuri, nadhani tutaita MP tukuja na yeye hapa ndio tufanye nini, tujibu hiyo vizuri, si ni kweli? Juu sasa mimi wajua mimi mambo ya CDF hiyo sitaweza kuongea, sielewi. Tutafuatilia mpaka mambo ya hiyo ofisi atakuja atuelezee, si ni kweli? Kuna mtu aliongea mambo ya bouncing checks, si ni kweli? Public participation, I know there is a role which is supposed to be done. We are not saying that we are not doing atuifanyi, lakini tunajua haijafika ile kiwango kwa hivyo hiyo tutafuatilia, si ni kweli? Gitonga bauritie kuthiria maandamano bagigetera uge bwa kithirikari. Mambo ya last mile water connectivity na electricity hiyo tutafuatilia, si ni kweli? Timelines tuseme tumekubaliana ni tumalize mambo ya demonstrations, mumesema imesikika. Na niwaambie hata wakati mlikuwa na migomo hata kuna wajumbe wengi wa Kenya mzima walikuwa napanda hivi. Ile vitu tunaweza sema tumesikia ile yote yamesemwa, na tutahakikisha kwamba imefika wapi mahali inatakikana, kuhakikisha miradi inafanyika. Arikiritie na kuga mweri uyu wethatu atongoria kuma ngavana mujumbe MCA na nginya tongoria barabange bonde bambare ino bakarikana kenda kwariria na kuthikiria kiriro kiago. Northeastern wana mabarabara sasa ndio wamepata rami ya kwanza inaendelea, wameraramika, wamechoma mabarabara ile. Nasema ujuu ukichoma hii barabara di pesa yako unacho, na nilikuwa nataka niwaelezee. Na hiyo siku saa hii mnaona, silikuwa last week Wednesday na Friday, si ndio tulichoma barabara? Saa hii iko na potholes, mtaanzia kuraramikia nani?
Kĩribotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mogambi. Muthoji wa siasa Oscar Mutugi na wete kwa maita ya maingi Rais Barabenda kuthurwa reja ilibethera gitaririo mo akiyanagire kano na urawari Rais Mutotigi Mwai Kibaki mwakene ya 2007 na Uhuru Kenyatta mwakene ya 2017 akiwa mathina ya kunurete Rais William Ruto metho ithurano bya 2027 ya bratutaririo mwandiki wetu wa ndeto Mutugi Kare. Kiri madhabu ja Rais William Ruto ja kurura gite kiwa karite siasa cha mwaka jwa ngiri mirongo na mugwanja. Madhabu ja uja kethira jomina eje ni migambo ya Oscar Mutugi. Urane muthoji wa siasa akeja na ngerekano Rais Bau Kaberene. Urane Mutotigi Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta. Barire thina inene kiri ukadagite kiwe gitaraja ire. Mono Oscar akiugate kuone thabune ndewe na Rais Ruto agaita kura cha kumwa gipindi kya biere. President William Ruto akethirwe na challenge tia kwithirwa agitwa re-election joria former President Uhuru Kenyatta ari na challenge na oria former President Mwai Kibaki ari na challenge tia gutwa re-election. Na I think kutega kuringana gwena uria atmosphere ikari across the country ingo struggle kuona na aria mathematically kura cia William Ruto cikethirwa cikiuma cingana kumwa re-election, and especially opposition bakeza kwithirwa bakagwatanira mwanka mwisho. Bungi Oscar uga kura ira Rais Ruto ne roterwa Kirimara atechona kaire na njera ya wingi na nande akiuga tuthengerete kithurano neno kakugambia ntere cha Western na Nyanza ende akiuga kinyana utoka rugendo rurothi itiko mu favor with the emergence ya governor Natembea, with the emergency ya Edwin Sifuna bagitonga area ntere tia opposition Baotsotsi Cleopas Malala. So mtu na guturia kethara namba ziu tikethirwa tikiomba ku gap iu ikomba kwithirwa kingika. Bungi bwa gwika weru ne Oscar uga Nyanza bare na kura nyingi inde balaba shuma iria kuringa kura ne batare agita mukana kere murengo jwa jutegetie kura ndeu. Nyanza nayo kinyarira Raila Odinga ethairwo ende bene voter turnout yao itithairwo iri iguru. Mudiene Oscar naritete ugambi boebo egenye mutongere wa kiama kia PNU Peter Munya kwithira akionekana rua mono siasa ne cha thirikari nene kiri murengo muregani na thirikari. Peter Munya nabati kuzukia kanya kau ke kanya karia wewe ngwa bati ku embrace ura tukona Matiang'i na ara baki represent Kisii, Kalonzo Musyoka represented Ukambani, Rigathi Gachagua represented Eku, Cleopas Malala ibatikanite na itika betite ku represent ntere ciao kinya Peter Munya nyethirwa gitigana na siasa hizi loko na embrace siasa national. Kĩribotera ndeto cia werũ rĩakwa riĩtwa nĩ Mutugi Kare. Ibwaga Mutugi Kare ni boya mutegeri kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu rikana kiuria gietu kira tukurite ntukweru ari twikuria no witikia thirikari ya Kenya Kwanza ikaingia mawirani ya miradi ya witi na mbere kwina ntumiri chomba kwithira cietu kinyila methene tu ya ndeto na Moses Ithalia ario wa Big No Premas Mwenda ario wa Never Edward Mutembei ario wa Development Justin okay kweongeo kwithira kiwa Moroge Eli ari over 3 years in power. This time they should be launching completed projects, not always making promises. Kuongeo kuwa how will I believe unisini influencer John Bugwa ari wa Big No. Kuongeo kuwa one time Rito Morris Siriwam na Pastor Sami Mwithali
akaua yes etana mbere na kwithirwo kiaraniria batwe kana wituchokeria gichokio gya kukumane na kiuria kiutukorete ntukierwa ri ukulukira namba yetu SMS ni 2357823578 na nyamitandao ni okinyanilia Facebook na withire witu tira kio wauna twatire tukwithira twikithoma hatonekanya kunogoka nini enduta chokera ni abiashara babi kibiki kumantere Chegembe Central baraba ichumirete na kwithira bakiriana na ndetu irachuta mbati baithirete bakiwatira license gukulukira ugunebwa ye CDF ya gishigo bunge kiu imaka itate kuraya uriata kuraya Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Menoru ya Meru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka eria rena inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekushedha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bonge abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thato ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Bongo Star Search Season 16 inakam Kanairo. Hii ni boka imeivana. Tunakam kucheki matalents, mavocals, nomadoma na artist kibao from dancers, actors na any other talent. 7th to 8th of March 2026. Hivyo ndo tunaivana. Tupatane Hilton Hotel, Nairobi for Bongo Star Search Season 16. Zawadi zitakuwa mob za kujishindia. Just imagine utasepa na $20,000 ndinga bila kusahau auditions ni free. Bongo Star Search msimu wa 16. Stay locked on Azam TV, sinema zetu. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
Butindije ngiyana kamusere. Inyaju twena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandukene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejeni na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwa nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwanyiro turaro ya kwena gwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Ngako watu wageni orengi na katho chia mwanya nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu twicokera kiurutani gia siasa gikiwata monki kie michemanio mwanyi gukuyeri wa gagwate ati kaburithi
mwingi na maramari kana gonza kiaria mbere ya Senate Minister Wakaria Kipchumba Murkomen nendekethetia siasa kwa lola buraba wetithia mbere siasa na kureka kubagania maramari kimichimanio mwanya kulokia riweba kubangania buraba rithi bakaona Moritani bokenda kwiwatira otebo Wakaria michimanio ne gisiasa tokierekera ithurano ne binene bya mwaka ya 2027. Waziri wa Wikaria Kipchumba Murkomen muthenya omde ala mbele ya maseneta gucokia biro bikoni na Wikaria bwa Kenya. Senator Murkomen, welcome to the house. Thank you very much for coming. Maseneta bakendaga Murkomen kwirithia matagare mara thirikari kujukia kuthire wagagu bulabu thire tobokionekana misemanio ni ya gisiasa gatigati ka polisi na thingati bana siasa. What policy intervention have you undertaken or are you undertaking to ensure that the police are more friendly to the people, that people do not face the gun as opposed to a negotiation with the police? And what are you doing to ensure that the heightened political tension right now in the rallies does not escalate to limits that the police may not even be able to control? Because right now there is such heavy tension and 2027 is very far off. Kwa biumena meli itokete ni kwithirite ukionekana wagagu bonene bwa gisiasa kiri misemani ile banganitwe ni bandi ndega na thirikari thinere tiite antu kathumba batete mioyo. Mwani one time. Hebu nione mikono one time. Kulingana na Waziri Kipchumba Murkomen thina wagagu boe kiri misemani ya gisiasa ithiritwe kireto ni atongole ba gisiasa balabethiritwe bakithina ikina imisemani yonino na atongole ba gisiasa ni boba omba kuthire thine no. If we change the way we do our politics, we will not need to deploy a single police officer. There are counties in this country that politicians are campaigning day in, day out. They don't go around with any police officer. But there are parts of this country that before elected leaders go for any function, they first have to spend money hiring either goons or gangs to accompany them to those functions. And Mr. Speaker, the solution is in this chamber. The solution is in this chamber and similar places where leaders are. Amwe no Waziri Murkomen niongerete kuganimba kuthithia mathomo kiri polisi kenda bomba kuthithia mathina mara makumera kiri misemani ni ya gisiasa kagita kala twerekere kithurano ni kinene mwaka tuthiete. We are undertaking a training for our police officers to be ready to manage crowds differently, and that training is ongoing now, and we are taking a number of police officers in different contingents so that we can deploy them ahead of the others when there is public functions and or protests that may ensue. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Batongeretu ni Patrick Yetonga urani mukaririete a biashara ba bonda kumegembe Centro ibarianite na miariati baba ingi boba watire license kumania note dio bwa CDF ya gembe Centro ibetikiretia obisiene yanireto anyato kubwethia kosi endunyuma ya miaka ithatu bataona barua iyo. Nicholas Tabari aina chonkulokie. License mantu itu ayabanganirie na kethira gwe mbesi mweshimwa ndani kile akishiri gorosi cia mbere ni cia vijana babunda na rira betire na kuthoma na skuru kwe bamo bendele na kuthoma boya na bangi na bateta kirasine bara bendele kuthoma boya ori ndi bathwithitigerio na bakona driving license cio bara na bo bateta kirasine batisinyereke kibwitha cua ibo bogu bakiringe sale pamukibo. Nyuma ya Ruben Ibario orane chairman wa CDF ya Gembe Central kuga ate CDF ni arerere aritwa bonthe barabenda kuthoma manto megie ondereba kuma akiri igikundi kya bonda na ende nabo atongore ba bonda ba Gembe Central batongoretwe ne mukaririgite wa Otto Patrick Gitonga ibe umeretie na ukararia andeto inu kuri mwaka ya 2024 December unini na itwaririe na kwa tuika njukie details cia antu abikibiki bonthe ndene Gembe Central na ndatumira ma chairman yetu yonthe ya ma stage na bampa bonde bampere list cia member bonthe na uni ndiko yuke list cia member betu bonthe inde ikinyithiri mwanko obisi nera ya Gembe Central na mantu akuriaria uni kuma ndere njuki list ya mweri wa kwa December 2024 kuma mwaka 2024 2025 2026 2027 na ntukweru ari until today
license ile itoneka kiantu betwa bikibiki ne wete license every year aka make sure antu ba centro bakazana so license antu ya ne ndikoria excellence ndani kele meake kudire dhatu no inteki wetere antu bandreven no PhD bakobwethia meri dhatu kaneta dhatu utona mbese muntu ngirikenda ebeta ndreven ankwire excellence ndani kele itara kampeni ya Kenya na ilo de wanje orongo nontore anto babo mbeba kila ngondu kwa muntu wata license loi kwa muntu wata license kuringana na Gitonga na woni ndi mutongeri ngasiuria were chairman wa CDF akoroma akwaria nteto cia orongori na kanyukawe tumiana urongo bwana atia bwe maratasine igembe centru pura butiriti werune mantu ndona yati kubwa na winde mutongeri anti mnyokira antu bakandamiswa monka that extent yes no monka mpeane weru ki mantu yara ya kuendelea ku ki sector bikibiki kuma Gembe Central Petan Class Chabare nje mweja mwekurunti waku mantureni yako nyokari yako mogishigone kia mara kauntini ya Tharaka Nithi barere mpione nyuma ya monki ote mantami otukubokira rwari na kwithia nyumba yo monki yo yotiete yoregete gintu kionthe kia njai na iromba rio nindi kiantu bawendi bopweyo batetheria na gintu kionthe okira bena kibo kendo turobobu kethira bwichokanira Ukuikumosie kwaruse kainyua Gitonga ntora ni akonyomba aricha karia komo wandia ganga ndambilie kuibwa mbunde ale ule kwa lainte nda jana njira nkilo gianto kero kabati kodibwete kambu yungu kibona inyogo gute mtola menyaga ni kugewa ngine cha kuja na kajira ndakinyao kuibwa ngeti ndona gitogo gikuma negulu leu ndio nda dilengetie ndugule nkina tonya ngotonya nderira ntu baingi muno ndai na kamba ketiga kwa na nkina tiganda gelania nau kuringana na mwekuruyo antiwariuga muthenya wegoro akuthikwireria agicoka no eturia ntogo aronage guru atakumenya igwa akigagua aturi bakiuga mbunturani ngogelania na unda ngalirie nkiriraga nkiugaga mbu mwanka ndari wa sibo ambira ndendete kuri wesuria na gasuka kange ndae nako sibo ambira ari ndigutiga weze mbeze mbona ni mbio yongwa yekalika ni wale zilona werira ntu kuringana na atori baba gutire gwora menya kira kiaretire kana kwankania mwanki uyukire nyomba eno araba kuga no akiririmbe baronire mukuru wakwa ni waraumagarite aumagara ona gitogo ambirie gutonya na mijie agita gantu bamwe nuntu ni kulagulaga batai baukiru leu agutwita nuntu ona ndai kitchen no kanda laumile na bau bange bakeneja tukinambiria kuga atori na nkinya kainyu barombete gutetherua kenda ona bantu agukara na nkinya ona gya gwikira na nkinya gya kuria kumana kan ndegwire nderwa nyomba ni kugitatia waikwireria riu nkija ndera antu baingi muno abakyogia mwanki riu no kumenya antu ndibarejire atokanga kabisa riu mwekura akwija twaurie ni mukwa adireku kandi ara ina airete na kwa shibu riu to mwanki ni acokie etwa mukomwaja mugwatanjara amwariria ni kana ngore gitatia ewe kiripotera ndeto cheweru kuma gicigo mbunge kia Maraha bitagwa Mateni Mugambi kwangina kuni ati spika wembu Josiah Thiriku na wete na kumankiro torobokie Thiriku ariolota rutero regani na rakuromboka riabwa kwana wikwa kwawe no bisine agita kuringa kura royo ritamwaniki kuma kauntini yembu na turingi achio Spika wa mbunge ya kaunti ya Embu newe Josiah Thiriku ni urauga kuri na ateti amwe na wa uregani mari na muvango wa kumuraga muthenya wa rucio akithie gwikia kura ino ne thiini wa kithurano kinini kia wandi cia Ivurore na Muminji kuria magakorwa makithura MCA ao. Thiriku alivotete thiini wa police station ya Siara alicha kunyita information at the candidates wa United Opposition mavangete guns
iria igauka kune attack ngithii wikia kura kuria Njarange Primary School na instructions ira mavecanite ni ati nyimboragwe na varia arenda ongererwo ugitiri ni thirikari kumana na iteta riri yake guku akiendaga ugitiri makiria wongererwe thiini wa polling station ngurani kuria kura igakorwa igikwa niguo kithurano kiu gigakorwa gikiama na waragania na ndirana reke kunyita information iyo ninona aiwega mbuke menyithie borithi niguo borithi kwambiriria thaino mambiririe gwika investigation na undu wa kairi mavote kuongerera security ituri cionte cietu cia wikia kura niguo kithurano kia ruyu kigakorwo ki free, fair, credible and verifiable. Mwenari wingi avunjia a makanitha ngurani mwena uyu wa mbere iguru ni maravoera kithurano kia thayo muthenya wa rucio. Kithurano giko kina thayo na turauga thayo ikuo mbere ivurore kwina thayo na thayo tugitangacaga thayo kwara magwa kwina mbara ndago gutina mbara kwina thayo na thayo gambiria ndwi nini pastor ndauga atiri ko kwina thayo kwendera nginya shirika akwa makarie thayo na twatinda umunde twi mavoya tukivoya nundu wa kithurano kia rucio kiria turathura MCAs wa ivurore na wa mumenje na twatinda tukivoya nigetha guchaguzi kana kithurano kiu gakorwo kina thayo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na bwatongeria barotere ruregani batongeretwe ni munene wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua bakinyetie ndiongayo muthia bakilionga ntere mwanya cia Kisii na Nyamira ibonekete wetana mbere na kuthombia otongeria Rais William Ruto bakiwe ibo bakaithira bakirita Kenya ukombone Caleb Mutembe na tumenyethie cio. Tongoria barotere ruregani na thirikari United Opposition ne bakinyete ntuku ya kathatu na muthia ya ndionga ya gisiasa kaunti ya Kisii na Nyamira bakiuga bagareta urungamiri wa mwanya nthiguru wa Kenya babanekera kanya kirithurano bia mwaka wijete. Tufikirie mambo ya kuleta manufaa kwa watu wetu na maendeleo kwa watu wetu, badala ya kutumia pesa kununulia wale watoto changa, lipa school fees na hiyo pesa. Badala ya kupeleka watu waende kupiga machogu mawe kwa barabara, hiyo pesa enda ulipe school fees kwa sababu kuna watoto wetu ambao wanahitaji fees. Ne bakuga batetekeria thirikari ya riu kugeria kuia kirithurano bagetindekeria ntumiria gucenjia uchumi ubuithia kithomo na gwetithia nthiguru mbere bakiregana na utongoria na urungamiri wa thirikari ya Kenya Kwanza nyuma ya kurungama ichigone bia Ogembo, Kenyanya na Nyamache kaunti ya Kisii. Kazi ilifanywa na Mwai Kibaki ya masomo ya bure ya primary school umeharibu na mwaka 3, that is your record. Kazi ya Linda Mama ililetwa na Rais Uhuru Kenyatta ya kusaidia wamama umeharibu, that is your record. Mambo ya kuuza public assets, umeuza Kenya Pipeline, umeuza Safaricom, umeuza airport, that is your record ambayo Wakenya watajaji wewe naye. Sisi naweza ongea na watu wetu tuamue tumpatie Matiang'i utadu. Harambe! Harambe! Siko namna hiyo. Si tunaweza pia kasirika tupatie Kalonzo. Atadu. Tukisema wa sister Martha Karua endelea atafanya nini? Yeye anamezea kura ya mlima mate. William Ruto, hii kura ilikuwa yako ukawacha. Usahau kabisa, hutapata hiyo kura tena. Ni baugete bakarutha buria bumbika kurigiria thirikari kuruta gicunci kia 15 iria jonjorithetwe kiri kambuni ya Safaricom bakiuga riu ni thithia ria ungumania. Tunasema hatuwezi kampuni ya umma ya Kenya iuzwe kiolela, huku tukijua ingawaje ni kampuni kama Vodafone ambayo iko na umaarufu duniani kote, na tunajua wao wenyewe wanazingatia ukweli na uwazi. Tunataka wao wafikirie uhusiano wao na Bwana Ruto na shirika la M-Pesa. Safaricom ni kampuni ya Kenya. Hapa ile pesa ambayo inasambazwa Kenya nzima, it is in billions kila siku. Kwa hivyo nasema lazima wananchi wahusishwe. Mnakubaliana na sisi? Wangama sema hiyo haiwezi kuuzwa tu kiolela namna hiyo, na tunajua hiyo ni pesa
kina Ruto na wenzake wanaweka kwa mfuko wao. Ni bagukania atongoria bakambe ya Rais William Ruto bakiuga bagetana mbere na mishemanio ya gisiasa hamwe na mibango ire kuthuganirwo ya kurigiria mishemanio iu. Huyu Arati ni msaliti wa jamii yenu. Saa ile kiongozi wenu anatengeneza njia ya vile anaweza kuwa mtu mkubwa katika Jamhuri ya Kenya. Huyu Arati anachukua pesa kwa Kasongo kupiga yeye nyumbani. Huyu kijana msaidie Matiang'i na msaidie jamii yenu aende nyumbani ya kuwe one term. Wangapi wanasema Arati ni one term, one term, one term? Ndionga ewu ya Kisii tagari aria kwaramia mianka ire kubagwata njara mbere ya kithurano kiria gikwirigirwo kwithirwo na ushindani munene kia 2027. Harambee! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! Caleb Mutembei, Wero TV. Ibu ya Caleb Mutembei no tubariboti una kumane na kiuregeto ya tukierwari na ratukureti ethirano witikia thirikari ya Kenya Kwanza ikaingia mawirani ya miradi ya weti na mbere kumane na ntumirira chethea cheto kinyela Julius Gitonga mona ario wano Kingston Leba ario wano Lucy Shikwa akawa ho yes Kwena Boni M Junior ario wano Tatol Bedwin Kalawa akawa yes Chris Manyara akawa yes Peter Kimani akawa no Boni yake ethira akiwa yes Steven Jiroge ariwa Promise Never Come. Eta na mbere na kwaraniria batwe na twatiri tukwithia tukithoma gichokio gia kukumane na kiuria kiu tukuritie atonekanya kangia kunogoka nini nduto chokera ni Rais William Ruto gukinya ntere cha Kiambu na ronekete kwithira kiruria nyumba cia thirikari tena goro akiuwa murandi yutirite yukureta twanya twangu itu twinge kimbe umbithi nyuma kaitati kuraya ugeta kuraya. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Bongo Star Search Season 16 inakam Kanairo. Hii ni boka imeivana. Tunakam kucheck ma talents, ma vocals, nomadoma na artist kibao from dancers, actors na any other talent. 7th to 8th of March 2026. Hivyo ndo tunaivana. Tupatane Hilton Hotel, Nairobi for Bongo Star Search Season 16. Azawadi zitakuwa mob za kujishindia. Just imagine utasepa na $20,000 ndinga bila kusahau auditions ni free. Bongo Star Search msimu wa 16. Stay locked on Azam TV, sinema zetu. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na maguri jate kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Awe na wendi wako menyandio ja German, French, Italian kana Chinese. Tende we tende kubukinyaneria. Karibu Isaac Haas Training Institute umenye kwaria, kuthoma na kinya kuandika Kijerumani, Gifaransa, Giitaliano na kinya Gichina. Mantu jaku jakare majega na woni ngugi ume Kenya na udhu. Aja Isaac Haas Training Institute twarikia kwa ari tobeto menyo na ndio miji vatonya gakanyega kathongi gakwandikwa gugene mwanya mwanya jori gitani kithomo moteri miako
caregivers okamati bo mirigo bari mandereba na kinyashia giotea turiongire motindo jokangangi ya Sara Plaza Building 5th floor kana turingire dibo kurukira 0711 173816 ugwatente tonkuruki ujokanya bwaritwa nibwetete na mbere. Isaac Haas Training Institute, we bridge the gap between education and industry. At Digital Media and Broadcasting Institute, DMBTI, we are dedicated to shaping the future of media education by equipping aspiring professionals with industry-relevant skills and knowledge. Our dynamic curriculum, hands-on training, and strong industry connections ensure that our graduates are prepared to excel in the rapidly evolving media and entertainment landscape. At DMBTI, we are committed to bridging the gap between theory and practice. Join us and experience first-hand training with media professionals who live and breathe the craft. To apply, log into www.kimaitasdigitalmedia.co.ke or call 0768 386 883 for more information. DMBTI is on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts. Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. itarira kajira gaku karia wikumairia nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Ngakwata ogeni orengi na katho cia mwanya no tuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twichokera rais wa nthiro ya Kenya Ndagitari William Ruto na kinyete Kiambu kururia nyumba cia thirikari tina goro aitariria waki wa nyumba ibunekirete ngwe ya yuthi baba ingi Kenya na ageta na mbere na kurumira ngwe na ukiria nthiro ya Kenya. Hii ni kudhuranirite ribotie. Watu ni mafala. Ni mafala si mafala. Rais William Ruto na kinyete kabete gicione bunge kia Westlands Nairobi kururia nyumba cia thirikari tena goro aitariria waki wa nyumba ibunekirete ngwe ya yuthi baba ingi nthirone Kenya. Kabete hoye. Na ndio mimi ninataka kuwaeleza. Wakati tulienda kwenye uchaguzi, mimi niliwaeleza ya kwamba tutaweka mpango maalum ambayo itahakikisha ya kwamba tunazalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na nafasi ya ajira haipatikani kiholela. Nafasi ya ajira haipatikani kwa vitimbi na sarakasi na ukabila. Nafasi ya ajira inapatikana kwa mpango. Si namna hiyo? Ndio sababu hiyo niliwaeleza ndugu zetu wa Kenya tuwe na program ya housing, tuwe na levy ya housing, ndio itusaidie kujenga haya manyumba, kujenga hostels ya vijana wetu wa university na college, na kujenga mashule, na kujenga maneno ya masoko, ili tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inabadilika. Kolokine ekete werone waki wa nyumba ibogeta na mbere kwa miaka 20 eyete. Mimi nataka niwaambie kwa mapenzi ya Mungu, hii kazi ya affordable housing itaendelea for the next 20 years mpaka Kenya ibadilike. Na mambo bado hapa Kenya, munaona sura ya Kenya inaanza kubadilika. Rais na kuthiatene na atongeria bangi ba kaunti ya Nairobi ario Gavana Johnson Sakaja na mbunge wa Ekro kaunti neu. Rais wetu akona mpango, he's a man with a plan and a purpose. Ni kweli? Wangapi hapa mnafurahia kazi ya rais wetu? Mukiona, Your Excellency, don't mind what anybody says. This is the way to transform our country. Hawa vijana mwaka uliopita walikuwa hawana kazi. Sasa wamepata kazi. Na kazi itaongezeka juu wengi bado wako kwa dimanga kule nyumbani. Na sisi tunaunga rais na ile kazi anafanya. Mimi nataka kuambia hautukati ile mkono ambayo inatulisha. Tukae na rais ili ajenge manyumba Kenya nzima. Arimi banyaki Westirwari baruretie cooperative era ya baukiria muno kiurimi bweria avocado kawa na itio. Cooperative nkoloki ya baringa jeki kumakiendi wea ya thirikari ya county. Ibakuromba arimi wichiandikithibo kienda bakethira bakiguneka muno thukiembithe baraba kwithira bagiukuma urimine. Muthenya narua arimbanya kiwe Steve Jitamwe na kuthaba kiambire sako yao irekethwe kibatetheria kimanto jegi urimi muno jweria avocado kawa na marigu. Muradi jojo kire agriculture jweshughulikira 4 value chains. 5 lakini imwe tena aja ujo wetu value chain imwe idere inge coffee inge banana nenge avocado. To twarikia kwirwa turenda kuma kiri the domo agriculture kana urimi bwa kawaida twite gintu kiragi gwitwa agri business. Urimi bwithirwo buri biashara kuito kubanga ntobeto kuronira na sako eje iketo mitu tukwejana mibokando kenda bomba kwanda igita riuria mibokando rigikinya ukethere na itina bira bikwendeka. Ala lipa ugite ibakwatana thirikari ya kaunti Meru na menendi wega nekenda kwangithio tububu. Savings iria arimi bageka uwe weje ikuromba mbecha kethira usevete ngiriegana murandi ijukunenkanira shiringi kwa shiringi
yethi osevite ngiri gana murandi yuga kundabwira mbeca iu kenda umba ikuromba tie times 2 Nyaki West agutekerete mantu noja bateria as a new sub-county. Ibuje murandi jojo kinyathiri nkwaria rikare ya county ndene mono na busindipi broka nero mbarao ni gutigira mbeu mbithi baraba kwenda tonya urimine bakutha bagitonya ndiketha bomba kuguneka tondu kagitikaka kuthina ngugitio bisi nyingi ibo komenya ngugi Kenya ici angaratanire kinyana betu baithiria cukuru uthina bagwita ndetiga batonye mantu na ja agriculture na ura population ni ekuingia tutemenye ikunyiria antu iria tabigu importwa so tia tutonya agriculture kenda kinya ana betu bomba tonya ku bomba ikonufaidika uto bomba ikonufaika onto tengo geinge tweregirite pikipiki twina pikipiki nyinge muno ana ba pikipiki ra bene cio no tukuraria nkurukia ngiri ntuku akeja kuga every day akaleta magana jairia within a very short time akagana bora cia wijiri kana ithatu kana inya kethro akiendaga Muthuri Murioki, Goro TV, Mutiro Kangangi. Ngwatanĩro ya biashara ba Irabo Meru ibambĩrĩrĩtie waraniria na thirikari ya kaunti, thirikari nene na kuria mwanya utegera mathina yara yarũmĩrĩte biashara bakiaria Ntere Chebori bakanukĩte wendi bwa Njobi ndegini watho iriwetanirwa nabo. Ngwatanĩro yenemba na nyomba chikenero ibambĩrĩte kurutha mĩcemanio kwariria mantu megie Njobi ndegi watho bakiuga bakawatanĩra na thirikari kiri kurwa na Njobi eno na Njobi kwendwire ndege watho muno kwina this second generation kwina illicit brews na nya kwina changa in every distributor wonde oro enda Njobi ndene Meru County na arrested list ya Njobi enda ya kenda twetu ingwa kana batu enembas tumbo me Njobi ko distributor iri rigit na ire ndege watho tukomba gutetheria kwikurwa nacio anguwa Njobi yonde irenda kuthwa gikwatagwa na mtu wonde orotina utekwendia kuringana na sheria batu turekiama tutemunga mukono nonto Njobi cia traditional cionde turegete na sheria yetu itigwitikiria kintu kira gitumite twambiria micemania yeje within the county na twambiria jaga twambiria bodi na arua ni kwithirwa Njobi ndege ni watho citogete gutonya cia thuke biashara cietu arafu anto bainge bateri license tukiria license bo batikurea kwa muntu ariendia Njobi rete gwitikirwa bakiaria bare Ntere Chekirwa na Timao Bore bariuga bakathiuruka kiri subcounty cionde cia Meru gutigira bagukinyithia antu mwa county yonthe cemanio jeje tukethwa twithithagia subcounty ingi cionde na tuma tuketa centralment tukathithia subcounty cionde nondo tutuno tutume Njobi na ari kuurwa na itu support to national government na county yonde turi amwe mwanga gwita mwankegembe Nkoroki we drink responsibly toto tuna that campaign na nya members betu ba nationals toto tukairimisha dukiembete kananje inzi mantoja kunywa Njobi na jere bateri kana drinking responsibly nonto burabo wetambaru nesisi wa Boris Mbaise Kihemora kuga bakawatanira burugo tigera Njobi ndege watho kuthira sisi tutafanya kazi kama nyumba 10 vile nyumba 10 inafanya kazi that sasa watu wa baonas wenyewe watajitolea tufanye kazi pamoja kwa sababu tumegundua kuna wale ambao wanauza zile vitu ambazo hazitakikani. So for us as national government hii mkutano sisi tunashukuru sana, tunachukulia hii kitu na uzito ambao unafaa na moving forward. Na mimi nimeshukuru chairman na timu yake na tumekubali tutashikana mikono na tupigana hii vita ya pombe haramu because all we want is responsible drinking. Kama kuna mahali tuna uhakika na tumepata kuwa huyo mtu mwenye anauzia under 18s, what we are saying we want a full report, watu wakuja wa report so that we can take necessary action against it. Kumagi shombunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi Nabo biashara banduka nene ya chia mitumba rotere Rwaimbu ibakromba thirikari ya kaunti batikathangalania biashara cio bone orea biashara banini ba mitumba bakuwa ibakwinyelwa bonene biashara eneyo
Avuri biashara aria mari na nduka nene cia nguo thiini wa tauni ya Embu riu ni marakaira thirikari ya kaunti ya Embu kumagwatirira biashara ino yao. Ino ni vuvu ya thirikari ya kaunti ya Embu gukorwa ikimandikira marwa makorwe makiendia nguo ciao na wholesale ntheri no ati ti kwendia nguo imwe kwa imwe. Itua riri riukite vuvu ya Weru TV kwanirira mateta kumana na avuri biashara anini a nguo cia mitumba aria marauga nduka ino ni iramacuna aguri kuona o marendia raithi muno. Tweta andu endia mitumba ni tuvitukite thina munene nundu thirikari ya kaunti ya Embu ni kwete gituva thina for the past 3 weeks marageria gutwingata kaunti ino nundu ni marauga tutirendia kulingana na uria marenda twendie na wholesale. Kwa hizo barua hakuna mahali tumeitwa tusikizane na wao one on one. Unanielewa? Kila barua inakuja ina state kulikuwa na kikao mahali. Weare sisi kama wanabiashara wa Embu tumekuwa around, hakuna duka imefungwa, so mbona wakukuja watuambie kujeni meeting mahali fulani. Ni marongerera na kuga wona nduka ino cia vingwa ayuthi engi aria mandikitwe ndukari ino ni magukora magita mieke yao ya mawira. Waroria biashara ino cia mutumba ni cia employete yuthi engi muno, yani gutina nduka ita nginyu ayuthi 15. Koguo mauga tuvinge wira uyu ayuthi onthe ni mathie ku wira ni uthie ku ni mara engi ni matedia misi yao, engi ni mara diversia na cia ofisi, yani mawira mama ni marungamia ayuthi engi. Nime graduate, nimetokea hapo hakuna kazi. Kidogo kazi inapatikana kwa kuuza nguo. Naenda hapo hata kama sikusomea hiyo kazi nikapewa chance. Alafu unataka kututoa. Haiwezekani, hatuwezi kubali kama youth, manake sisi hapa ndio tunabanja. Hakuna kwingine, tukitoka hapa tutapata kazi wapi? Guku nake mwene giti wa avuri biashara thiini wa kaunti ya Embu ni wa Mugomati akiuga thirikari ya kaunti ya Embu ndiri na watho wa kuvinga biashara ino kuona ni mbitikirie ni watho wa mbunge nene. Na rutha rwa kuruta biashara guku Embu utaina mundu ungikuria, mundu ungigwikira guoya kana mundu ungikunyanyasa. Twenda kuga marua yarandikirwe mundu kindu kia mbere mundu ucio arandikire marua ndai no voti wa kwandika marua tayo. Ndai no voti wa kurugamia ruti ya biashara kuruta biashara Embu na ndai no voti wa kuga ndangivesana marua ma kuruta biashara ava Embu agikora watete kwa turaruta biashara ya wendia wa vangi, wendia wa ndawa kana mundu mara mangi makanie ni sheria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Iboya ya Rita na iboya mutegeri kona kanya gakwatana abatu kindeto chietu nkurikana indeto na ajire kinyaniriti wona cheringa boya ya 3:30 onbeto wawini wa Kinyeru mwana nilioeto mathithi otukobweru ari Purity Richard angotie weche mani ni mobango ya chanche mukayora yo kwegera ntuko chionde kwambire ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Jumaa thaimwe cherokere mwanka thainya. Munyareara ya equal partner. Nonto Munya ipate leader, Kalonzo ipate leader, Eugene Wamalwa ipate leader, Gachagua ipate leader, Matiang'i deputy party leader. Well, Ari Urukinyema ya Matiang'i. Now he's yeah, he has his own battalion and the whole party behind him. Kiama yake. So bangi ba ekira kirore, no ekinyana wekira kirore. Yeah? Party leader. So eje deka Litorina, the organizing secretary. Matimbere. Munyagu itiara. Imbichendo ngimono. Non tunande uwadia yo kwa deboga no tunyotegera ke post chaona mitandaoni kiri leaders parabocally present but no mon list the party leaders badau neyage kwe wakanya tuge for instance ukaja kwethira medically intudinara dinara I doubt kedari ngine kromeki area no ntubwa munene owe ale wauwe the same aquarion behalf na we wanasin secretary na we deputy na we patrinda ni ntobiri mwanya so
yo makosa I think lintu rathithirie no tunandia kutishainwa nationally kana kiutererwa opposition ni munya na munya kitheno usemi bunene muno especially kinara no tubekara methene kwa the party leaders meeting party leaders ikija bakira bado no tunandi kiama kia PNU nyeke kina organizing secretary na ndiko unande organizing secretary kiama kia PNU na ndi baadhi ya mechairman bakabe WhatsApp group mwena eyo mama tiro okategera like my secretary SGs national bond bena group yao patri das bena group yao so unaona nino kona wale so ni amepigwa ako tushainwa ala mbugaradi ale guru no tegana ndi wala itara kaitara kedre number 7 ale then munya at the top non to ni patrinda